ndagusuhuje wowe ukurikiye Umuhuro Sports TV ndetse nawe wakoze subscribe hano ku Muhuro Sports TV. Nje kuba nababwira ibi bintu bigiye bikurikira kubera yuko amagambo yabaye menshi ku mbuga nkoranyambaga, ariko cyane tunarebera hamwe umukino wa Man City ubuze gukurikira ndetse n'umukino wa Arsenal ubuze kuba wakurikira. Wa Man City uriho ryari, wa Arsenal uriho ryari, kugira ngo tubihurize hamwe turebe ikipe noneho iri bugende yongera amanota cyangwa se indi ikagenda iyatakaza. No kuvuga ngo aka kanya Man City yarayitsinze Liverpool, byo twagiye tubigarukaho. Ntabwo ariyo nkuru yera tugiye kuba twagarukaho, ahubwo icyo tugiye kuba twagarukaho, ese umukino uzakurikiraho uzaba utanga iyihe shusho, kubera ko Man City izakurikiza ikipe ya Fulham, Arsenal izakurikiza ikipe ya Brentford. Gusa ikibazo rero gihari ntabwo bazakinira umunsi umwe. Gusa kugira ngo tubijyanirane hamwe, ku munsi w'ejo ku itariki 10 Everton izakina na Bournemouth, ikipe kandi ya Tottenham izakina na Newcastle ku munsi w'ejo ku itariki 10. Nako kandi ikipe ya Chelsea izakina na Leeds United, West Ham ikina na Man United ni ku munsi w'ejo. Noneho kuwa gatatu Crystal Palace ikina na Burnley, Nottingham Forest ikina na Wolverhampton Wanderers, Aston Villa ikina na Brighton. Ku munsi wo kuwa gatatu kandi ikipe ya Manchester City bizaba ari ku isaha 3:30 izakina n'ikipe ya Fulham. Aka kantu impamvu navuze ngo reka tukitseho, ubu aka kanya murabizi neza ko harimo amanota 6 hagati ya Man City na Arsenal, kandi Man City yarayitsinze Liverpool ku itariki 11. Man City izakina na Fulham ku kibuga Etihad Stadium. Man City izatsinda ikipe ya Fulham, wenda reka tuyifate ko yahitsinze nubwo wenda utabara amanota 3 batarakina. Reka tubifate ko wenda Man City yatsinze Fulham, izahita hasigaramo ikinyuranyo cy'amanota 3. Mwumva ibintu ukuntu ari ibibazo rero. Mu gihe Arsenal bukeye bwaho, aho ikipe ya Liverpool izabikina na Sunderland ku kibuga cya Sunderland, Arsenal izabikina n'ikipe ya Brentford ku kibuga cya Brentford, bizabe ku isaha 4 za nijoro ku munsi wo kuwa 4. Ku munsi wo kuwa 4 Arsenal ikina n'ikipe ya Brentford. Ubwo ngo Arsenal izajya kwinjira muri iyi match, imaze kumenya ko Man City hasigayemo ikinyuranyo cy'amanota 3, cyangwa se yatakaza kuri Fulham. Ibyo mbona bidashoboka, kubera ko Man City kubona agakipe nka Fulham igashaka amanota 3 n'urucabana nyine igomba kuba yagatsinda kugira ngo yizere yuko Arsenal ishobora kuzatakaza mu yindi mikino. So Fulham iraramuka itsinzwe na Man City ku munsi wo kuwa gatatu ku itariki 11. Arsenal igatsindwa na Brentford, hazasigamo ikinyuranyo cy'amanota 3. Gusa Arsenal mwibutse yuko izakina ku itariki 12, mu gihe Man City izakina ku itariki 11. Iyo match ya Man City izarangira gutya, hasigayemo ikinyuranyo cy'amanota 3 cyangwa se hasigayemo ikinyuranyo cy'amanota 5, bizaterwa kuko ishobora no kunganya cyangwa se n'ubundi hagumyemo ikinyuranyo cy'amanota 6. Sizing izi rero, Arsenal yo izakina ku itariki 12. Arsenal izajya gukina n'ikipe ya Brentford, iri match yo gukanira ivuga iti reka twongere ikinyuranyo. Ibyo mbona ko na Arsenal nayo ifite ubushobozi bwo kuba yatsindwa na Brentford muri iyi minsi, nayo imeze neza kuko ifite abataka bagiye batandukanye. Ifite witwa Igor Thiago, ni umwataka mwiza, kabisa, ubona ko arimo kugenda yifasha. Ubwo rero ni ukuvuga ngo Arsenal izajya kwinjira muri iyi match izi neza ibyo Man City yaba yakoze. Ni ukuvuga ngo Man City izakina na Fulham, Arsenal ikina n'ikipe ya Brentford. Icyo kintu nagiraga ngo mucumve neza, ariko nanone Premier League yongere igaruke ku itariki 18. Birumvikana bizaba ari ku munsi wo kwa gatatu w'icyumweru gitaha. Noneho aho ngaho Arsenal izabanza gukina mbere ya Man City. Arsenal izakina n'ikipe ya Wolverhampton Wanderers, icyo gihe nibwo izaba ikina na Wolverhampton Wanderers, ko muri weekend hazaba harimo FA Cup. Ni ukuvuga ngo ubwo Arsenal irava kuri Brentford ijya muri FA Cup ku itariki 18 mu mibyizi, icyumweru gitaha ikina n'ikipe ya Wolverhampton Wanderers. Arsenal izakina match ebyiri isohoka, apana gukina kuri Emirates. Anako kandi Liverpool yo na ikipe ya Man City na Newcastle zizakina ku itariki 21. Arsenal yo Arsenal izakina mu mibyizi ikina n'ikipe ya Wolverhampton Wanderers, mu gihe Man City yo izakina ku itariki 21. Katurebe no kuvuga ngo Arsenal ku itariki 18 izakina
izindi zikine ku itariki 21 bizaba ari muri weekend. Muri iyo weekend rero kubera ko Arsenal izaba yakinnye na Wolverhampton Wanderers, kandebe Arsenal kuri 22 yongere ikine na Tottenham, bizaba ari ku munsi wo ku cyumweru. Akaba rero ari gutyo bimeze, gusa cyo twatuma kurebera hamwe ni Fulham, Man City ndetse n'ikipe ya Brentford ndetse na Arsenal. Akaba ari ibyo ngibyo, gusa ubona ko Pep Guardiola afite icyizere kiri hejuru pe, nyuma y'uko baraye batsinze ikipe ya Liverpool yarire mu mukino ikaza ikawikuramo. Gusa nyine Pep Guardiola ubona ko n'ubundi nawe afite ikintu arimo gutekereza kandi kitoroshye, niba ashaka gukina ku itariki 11 n'ikipe ya Fulham ku kibuga cye. Nubwo wenda abafana Arsenal nyine ahantu muri hose mfana ikipe yanyu, gusa ni ibintu biba bitoroshye kubera yuko iyi ikipe yagutanze gukina igushyiraho igitutu. Nk'ubu Arsenal bazayitanga gukina, katuvuge ko batsinze, Arsenal izajya kwinjira mu mukino hasigaye imikino cy'amanota 3, ivuga iti ushobora gutakaza bikaza kutubera ibibazo. Gusa mwibutsa yuko n'ubundi muri weekend mu gihe nyine Arsenal yazaba ifite ikipe ya Wolverhampton Wanderers, ikipe ya Man City yo icyo gihe izaba yitegura gukina ikipe ya Newcastle. Murumva ko ari ibintu rero bitandukanye. So akaba rero ari gutyo bimeze, nuzo tunendaga kugira ngo mbagezeho. Gusa duseze ku magambo y'uwitwa Roy Keane. Ariko abantu Roy Keane yavuze ati nibyo koko Manchester City gutsinda Liverpool Anfield ivuye inyuma ni ikintu gikomeye cyane, bigaragaza uburambe, ukwizera no kudacika intege, ibintu biranga ikipe isanzwe itwara ibikombe. Ku ruhande rwa Man City ni ubutumwa bukomeye bwo kuvuga ngo turacyahari, nitwigeze tugenda. Aravuga rero muri title race yo gutwara igikombe cya shampiyona. Ariko nanone ibyo byose yabivuze witwa Roy Keane avuga yuko ihungabana rikomeye kuri Arsenal bishobora kuba birenze urugero. Ubwo yavuze ihungabana nyine ni igitutu Man City irimo gushyiraho. Gusa impamvu Arsenal itagomba gucika intege byoroshye, Arsenal yacyafite ikinyuranyo cy'amanota 6. Ayo ni amanota afatika, sa marangamutima nyine, wenda tutagende ku marangamutima, ayo ni amanota wenda afatika wagira gute wagenda wizera. Ikipe ya Arteta yagaragaje gukura mu mitekerereze ugereranyije n'imyaka ishize. Gutsinda kwa Man City ntibigabanya amanota Arsenal ifite. Ninde uri mu gitutu cyane? Mu by'ukuri igitutu kinini kiri kuri Man City. Bagomba gutsinda hafi imikino yose isigaye. Arsenal ishobora no kwemera gutsitara gake, cyangwa se ikajya itakaza imikino gake ariko bidakabije. Ariko nanone yo ikaba yagira gute, ikaba yagaruka ku wundi mukino ikongera ikabikosora. Kuvuga ngo Roy Keane bavuga yuko Arsenal nubwo akora amakosa ku mukino umwe, undi mukino ushobora kuba yawukosora. Umwanzuro rero yafashe, cyangwa se asoza ikiganiro witwa Roy Keane we ugiye kureba afite ukuri ku bijyanye nyine n'imbaraga zo mu mutwe, ndetse agereranyije n'uburyo atoza imikino myinshi witwa Pep Guardiola. Aravuga ati Pep Guardiola n'ubundi ni umutoza ufite byinshi azi, umutoza watwaye ibikombe, ariko avuga ko Arsenal yahungabanye hakiri kare. Ubwo nyine avuga yuko igihe Man City atwaraga ibikombe, Arsenal yabaga yananiwe hakiri kare, nyine Man City bikayorohera kuba yatwara ibikombe. Gusa nyine tutiriwe twizenda mu magambo nyine y'uyu mugabo, nuko Arsenal iracyari hejuru amanota 6 irusha Man City. Ikirebwaho nuko Arsenal yakora amakosa mu mikino 3. Nukuvuga ngo Arsenal gutsindwa umukino wa mbere nta kibazo, gutsindwa wa kabiri bahanganya amanota, gutsindwa uwa gatatu nibwo Man City yagira gute, yayijya imbere. Ibyo bintu mbona ko Arsenal bidashoboka, ntago bishoboka. Arsenal ashobora gukora ikosa ku mukino umwe, twabonye gutsindwa kwayo birakomeye keretse kunganya. Yunganyije uba wongereye amanota wenda nubwo aba atari menshi ugerageje n'uwaba watsinze ari inyuma yawe. Gusa mbona ko Arsenal igikombe cya shampiyona uyu mwaka nta kabuza, keretse hajemo rwangenanye nk'uko Man City igiye kubanza gukina, Arsenal wenda ikaba yatakaza. Ni ukuvuga ngo ikipe yabanje gukina igatsinda iyo ibigushyize ku gitutu. Ariko nanone Man City iramutse ibanje gukina igatakaza,
Arsenal igatsinda n'ubundi hajyamo amanota 9. Akaba rero ari gutyo bimeze, kimwe nuko yaba 9, kimwe nuko yasigara ari 3, kubera yuko imikino yo iracahari, hasigaye imikino 13. Muri iyo mikino 13 byibuze Arsenal yo kubwayo itagendeye ku byo Man City irimo gukora, irasabwa gutsinda imikino byibuze 5 yikurikiranye. Iyo utsinze imikino 5 yikurikirana, hagasigarayo wenda imikino 8. Iyo hasigaye imikino 8, uravuga ati muri iyo mikino 8 niyo natsindamo 5 yindi, 3 yisigaye ngatsindwamo 1, nkanganya 2. Icyo gihe uhita wigirira icyizere. Ariko nanone Arsenal igomba kuba yatsinda uyu mukino. Gusa Roy Keane we avuga yuko Man City nk'ikipe imenyereye ibikombe, gutsindira ku kibuga Anfield biyihaye motivation yo kumva yuko bakiri ku gikombe cya shampiyona, ndetse ko batigeze banakivaho. Akaba rero ari gutyo bimeze. Kanda subscribe, wibuke kureba muri comment, urebe WhatsApp uyikandeho, ndavuga link, uhite usanga abafana b'umupira w'amaguru, ndavuga ab'ikipe Arsenal, mujye mu commentinga muvugane, murebe ikipe yanyu bimeze biti. Kanda subscribe, ndagaruka mu kanya.